Why you always in the mind? Fucking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play cool. Oke guys, kembali lagi bersama gue GTR ya guys ya. Di sini saya akan memberikan tutorial HP RAM 2 dan 3 GB agar nggak patah-patah saat bermain game. Kita simak videonya guys. Seperti biasanya kita buka pengaturan dulu ya guys ya. Klik pengaturan tambahan, lalu opsi pengembang ya guys ya. Terus kita cari yang zoom animasi jendela. Kita matikan animasinya guys, semuanya guys ya. Kita pakai DPI guys. Di sini lebih minimum gue biasanya 460 ya, terserah kalian lah mau pakai berapa. Terus kita paksakan GPU untuk gambar 2D dan aktifkan paksa 4 kali MSAA ya, jangan lupa. Terus kita klik jangan simpan aktivitas. Terus kita klik batas proses latar belakang ya guys ya. Ini guys terserah kalian mau pilih yang mana guys. Oke guys, cukup itu aja. Kita cek gameplaynya guys setelah menggunakan opsi minimal. Can't see what you mean to me. I know that your eyes are open like the ocean, you know we exploding. Hurricanes are coming in, I don't know where I'm going. Don't try and say that you love me, it's a diff. Cukup gitu aja dari gue guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.